Anyalaki din! Ay, una yan ay tikastoy. Awan manan bagas. Ha? Kasano ngamin asan na maibos adagos ti bagas? No, nagrawat kanto mga min. Anya? Katuan mat. Awan lang aro dan trabaho mo ita. Nagrawat ka pa ilang mangan. Salbag ka. Nalabos ka mo agsasao, si Kamayta. Italaan mo't ngawag trabaho. Isumat. No awan trabaho. Kontrolom ti kanam. No adan to trabaho. Ti oreman no minuminuto ti panangan mo. Anya lakit din. Jak amuking ka. Sa dinong nga ti pagutangan tayo iti may saang. Ay, naimbag kumamot na sila ti mapan umutang ng sanmat. Salbag kide. O mare, nagdakal mo tinda iko bag nga imot mo. Apay dayta. Imaya kumare, umutang ako maitila ako mabagas. Ha? Ala, pangasim mo na. Awan nga min isaang minton bigat. Maudi asaang tinagyan ti pagbagasan mi. Ay, sigakit di mat. Rumabiin nga isang but mo pala ang tumutang. Anya laki din mare. Alamutan ako mare. Maasi ka kumamot ka na kami Nagbait maibos ti bagas mi. Na nagrawot to mga min ang mga nilakay ko. Anya? Terason mo pala ang nilakay mo. Di ka pala ibaga asikat tinagrawat. Makita man tabagim? Si kakit dimat kumare. Alamot din Pautangan na ko 5 kilo laang. Tay golden Buddha Na? Tadya nangina pa abagas ti kayat mo. Katuan adi. Tada sirbina nga umutang Wah! Alangan kit dimot nga umutang lang nga rodan kat NFA pa laang. Anya laki din kumare. Naimbag man, tanakautang ka kinibakla bakay. Agyaman ka ta pinautangan na. Tano saan? Awan isa ang inton bigat. Nagrawat kanto mga minamangan. Anya? Ugal yaman na may sala nga baso ngayon na po'y tikanong tunggal mangan ka. Kita man ay tabuksit mo. Bakit? Kaslakan abutete. Nagadukot nga ibagbaga. Di ka latang agulimak. Ay tarupam nagrawat kanto mo. Ala, di ka matanagan. Tamang rugi ak man nga agtrabaho inton bigat. Inawis nak ni paring Roldan nga agtrabaho ije balay da Uncle Pete. Ay kat, nasayaat no kasta. Tapno adamotan sirbim amang mangan iti nga gapsoon. Asan amalaglag to ti kabalyo. Na, Agasaman nga min tilabay mo. Urala saan malagto ti kalding kung kabalyo. Anya lakit di. anya? Agpalingki ka kadiinton bigat, kumare. Ha? No agpalingki ka, aggidan ta kumaamapan, tapnuman adda kadwak. Saan pa nga ita kumare? Inton sumarunon tulaangan. Ha? Awan pa nga min kwartami ita. Karugrugi pa lang nilakay ko iti trabaho na. Kasta ka di maray. Napanak to pa imutang iti lako ni bakla abagas iri kalman. Naimbaglaki din at pinautangan na. Nasaya at no kasta. Un nga rod kumare, nasingpat matkit din ni bakla. Saan anarigat apagutangan? Ayun kumare, pudno day tanga imbagam, tauray siyak kat umut-utang akmat kankwana. Ala nga rod kumare, ano sampay lang timapan agpalengke asikalaang. Si kamat gayam ti umay sumabat mayta. Papadam ngay ka rumabiain. Mapanak man umutang iti tuyo di taan ni bakla, nana. Anya, tuyaw ti mapad mo utangan. Uwan, nana. Ay, awan nga min si daan mi. Iswa, mapanak pa'y lang umutang Anya laki din mayta. Di ka lakain sapsapaan na pan itay pa'y nalawag. Inuray mo pa'y asimip ngay. Inanamot. Kat inuray ko adi nga awanan ti gumatgatang wa. Anya, Nakababain mo't ngamin. No ado ti gumatgatang sakit. Irandanak mo ti mapan umutang. Di ka nakababain. ay awan ti nakababain iti dayta. Bayadam may. Ken may saan mo mat atakaway? Ha?
Saan ang nakababain ti umutang? Ti nakababain, ket ti panagtakaw. Akas iti aramidan dagiti opisyalis ita nabutusan. Anya laki dain. What? Uutang ka na naman, kumare. Wan kumare, pangasim kumamot na tuyo laang mo ti utangak. Awan nga min si daan mi, kat ni, saan kami pa'y anangan? Ay, unay kan, kumare. Saan mo pa yan nabayadan ti inutang mo dito yung pagas? Ngamita, umututang ka manan. Alamot dun di ka di mandanagan tagbayad akmat. Basta dalang mayawat nila kay ko kanya kasweldo na. Alaman langan. Mano tuyo? Uray dualatan asupot. Oh, adtoy tuyo. Dua supot. Kan nayunan mo ay ti lima nga itlog. Nita, kunak man no tuyo lang. Si kakit di mo't kumare. Kan 1/2 a kilo ang mantika. Day talaang, ilistampay laang. Alam mo tistur ko. Nyamot din. Kunak no tuyo lang. Nyam, na may sanak manan na, itikas ng aramid mo. Anya lakit din kumare. Di ka di mandanagan tagbayad ak tumag kunak tumag. Sa dino man nga tinapan mo imutangan, Mayta. Sa dino pa'y kuma. Idiyan ni bakla Isulang mo tiyag papautang kanyak. Ha? No, di nga min tersena ni bakit redenta. Awan, saan nakapautangan day jay? Kasano nga min ang pautangan na ka? Kat adan sapay mo ti utang mo asaan mo anabayadan ken kuana. Ay, ada nga rod lakay. Kat baso mo Adainted ko iti pagbayad mo. Ngamnapan mo lang intong 8 ijayan dagiti ko kumarim. Salbag ka. Anya? Anya nga ita. San ka lang arod ang makasidag kadakwada no at masapol mo? Kung unang tumot nga min detak kinaman nugal mo. Anya laki din. O, anya ngay kumare, agpalingki akmanen inton bigat. Amangan no kayat mo ti makigiddan kanya. Ha? Siguro adamot den kwartam. Ay, awan pa'y nga rod kumari. Sabado mo't kit dita. Barang man adamot mayawat nila kay ko kanyak inton malam mare. Aywan nga agpaiso. No adama itad na kanyak, makigiddanak ngagpalingke kang kainton bigat. O sige kumare, umawag ka laang. Wano agchat ka iti messenger no kasano. Tsaka kitimat kumari. Amumot nga awan cellphone ko. Inlakok nga rod gaputawan igatang may tikanan me. Aywan gayam anya. Ala, no makigiddan ka, umay kalatan ang masapa ijay balay. Oh, agto'y ti 3,000 bakit? Ay na, kamaudyanan na. Makitak mo't laang ti palengke inton bigat. Anya? Manumutin alawas sa anak-anak kapan, gaputawan kwarta. Nya lakit din ay ti kastoy a kinakurapay. Nagadu ka ta sa asawa manan. Agpalingki ka inton bigat. Ngamsakbay mapan ka. In ka pa'y bayadan nga umuna ti utang mo ijitersena ni bakla. Ay wan lakay, dumagasak inton bigat. Inak bayadan ko naktumat. Nakababain mo tin kinkuha na tan eh. Manumot tinalawas ang nakalista ti utang mo jay. Wan lakay, nya lakit din. Talaga ang nagadumot ti pinalingkim kumare. Aywan kumari, impalengkik ti 2,000. At dapay mo't nabati asa nga ribo, itintir nila kay ko, idirabi Nasaya at ano kasta, tapno at damot allowance mo. Di mo kunaan, amapan ka manan agtong Ay, amo kunday tanga ugalim si Kamayta. Pagbayad ko kinibakla iti utang ko. Nagbayad nga minon ti utang ko kankwana. Nakababain mo't Nasaya at no kasta mare, tapno inton maawanan ka kat makautang kanto manen kankwana.
Un nga rod, Mare. Ala, bagkatan tandag iti pinalingkit ha. Agawit na matan. Sigurado nga agur-urayan nila kay ko, iti impagatang na ako kod ti baboy. Rabin, ngumapeng itakalaang. Lakay. Nagapumaya. Rabin, ngumawan pa'y naluto ka rin dagiti ubeng. Anya kalakit din aya mayta. Kwa. Agpuno ka man. Napan ka man nakitong itan niya. Kwa, lakay. Salbag gid diti kasta ugalim. Kasta tila nga managawid, tanaabak ka. Awan manin nabati itinted ko akwartakin ka. Anya lakit din mayta. Mabambanuga ka naggapu site. Sumangputak, awan pa'y naluto amakan. Tagayam, napan ka lang nakisugal. Ala, gusto mo tin alakay. Inakon agluto. Inyo ko nagluto. Alain kan, paspasam talay. Nabisina ko kasta mo tubing. Di kang tumak ngamin makatal na dito'y balay no kasta nga dalabasit at kwarta gemog. Salbag ka. Oh, Mare, bigbigat pa'y langam kasta tilangam. Ay, makapasan na ay, kumari. Siguro naabak ka manan ititong itikalmanan niya. Wan nga rod, kumari. Kunaklaki din wag swerte ak ng awamot. Anya, Naabak ti sa nga ribok, edi kalman. Parikot ko nga rod itano sa dino ti pangalaki iti gatang ko iti abastumi. Naibos ngamin manan ti bagas mi, kumari. anya. Ay kat mapan ka umutang ijay ayan ni bakla, ah. Mapainak nga rod, kumari. Tadyak pa'y nabayadan ti utang ko kunkwana. Ah, kunak man no binayadam idi na minsan, anak ko nam nga addainted nila kay mo apagbayad mo. Saan, mari? Kinapudno na. Naisugal ko ti kwarta nga inted na. Ay, parikot ko talaga. Ay, jak amukan ka, mayta. Nasaya at may ka nagparang dito tersinak si kamayta. Mari, Pangasim kumamutin na tagbayad ka niti utang mo. Manumutin na lawas ti listam dito, nagatidog. ha? Ang mga no da plano mong agbayad, ha? Kwa, pasensya ka kumapala ang mari. Ngamaon pa lang pagbayad ko itakin ka. Pasensya! Kasla ka kakasit at kayat mo, umutang ka manan. Agsaw ka? Anya? Anya nga, nagtamnay. Sige, agsaw ka pa eh. Imayak, ta sa anak nga agbayad ko mari. Umayak ko mamanan umutang. Kunagtupay, lapsutan ka na basi nga nalumag. Hoy, mangmangag mo ka dito ibagbagam, ha? Anya lagi din. Saan ka pa yan nakabaybaya dito utang mo? Ngamita, umutang ka manen. Hayawan, saan ka pa utangan? Pasensya ka na? Agbayad ka pa nga umuna ito utang mo. Mari, Mare nga! Manulang ti ganansya iti panaglako. Nga malugi mo ti tao king ka, gapo iti pamayam nga umutang. Umabot mo tin iti manualawas. Winubulan ti kaskastam agbayad. Ayawan ti utang. Nagbasit ka, nagrawit ka nga umutang. May ruporpahan ka na. awan day di abakla. Iti kaano man, saan nga umasinso iti panagbiag na ay bagbagakon. Nay, apayakas tamat ti ibagbaga, may papankan ni bakla. Awan day jay. Bakla nagalas ti ugali na, nagngisit pa'y. Kunam na sino abaknang, saan mat abaknang. Anya, Gapulang nga tata, daystur na. Kas day mo nagsasao, ti nagngisit abakla. Ay, una yan. apayakas ti ibagbagam. Ada ka di saan yawa nagkinawatan. Napanak hindi teresena na itay nana. Umut-utang ak ng nagadumot ang tibagbaga na ang kakadakas. Kung namatla no saan abayadan. Una yan.
Amagan mait, no saan ka pa'y ngamin nagbayad iti utang mau. Iso asaan nakaakayat na pautangan. Ay, oray pay. Saan ka nakabayad ti utang ko na? Saan kumakas di ti panagsasaw na mata? Kunamlan asino abak nang kunakmanan. Nadaan lang iti basit ang negosyo. Limas tugmatan tinagnisit abakla. Ay, nagngatumatan ti tayab na. Anya lakit din. Itaman pa'y anak ko nam alimmastugan ni bakla, kumare. Oho, gapulaan tanadaan iti basit ang negosyo. Kunang matlano asino abak nangan tinagnisit abakla. Anya? Kati sumat, nagnisit. Saan pa yun ang mapakitungtungan ti awanan bain? Kunang matlano saan abayadan? Ay nasi ka talaga, kumare. Saan nakasta? Amumutan ti ugali ni bakla. No agbayad ka iti utang mo, agpautang mo laang. Ngam no nagbayag ka nga agbayad, sakit nagadupay laang nga ibagbagam, agungot at talagamot Kan uray asinumot kat makaungot iti kasta nga aramid mo. Anya? Ita, naminsan laang asaan nakaapi na utangan, nagadun nga ibagbagam. Ngam iti agkasapulan ka, saan mat akasta ti panagsasaom kan kwa na. Anya laki, din kumare. Ne, apay nga dita, wasay nga imot mo kumare. Anya, dagiti mangmangag ko, anapan mo imbagbaga ka dagiti karopa, nagalas ti ugalik. Naimutak? Sana nga agpautang kan limastuga kon manipod na adanak iti store? Mare, Sumongbat ka iti banibar! Tawas sa day tangiwat mo, salbag ka. kunkunak lang dahi mare, si kakit timot. Saan ka mo tin amaangaw? Ni, kayat mo asawan, angaw mo laang dayay? Nungay wasa subsob mo, sak ibaga nga angaw kumat. Anya? No may kaumutang, ha? Nakasingsing pat kang kasla ka kakaasi. Ngam no masingir ka, aga kanat asaan na nasayata sa rita, nagiti rumrumwar itingiwat mo. Ikaw, pasensya ka kuman kumare. Pasensya. Saan na maulit pa'y? Di ka madanagan, tagbayad akto iti utang ko. Agkakwarta aklang, promise. Tano nga'y? Malamot na, idi sumo na taimot maawasay. Nakabutbutong kamatan kumare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Ito'y lang gayang tiayan mo, anak ko. Naklakid din, no rimwar ka. Sa dino kumangay ti daduma apapanak, kat matutudumat nga rod tatang. Aglablaba ka manayin, kat saan pa'y anamagaan na itin labami ginapalabas nga aldaw. Ay nalakit din ni tatang. Kapilitan saan mat amabalin abaybay aklatan nga agbuot dita. Wan angam saan to amamagaan da ita. Napigsapay lang titudaw. Sakit awan ti spinner wano dryer tayaw. Sana ba ni tatang? Nalawa mo ti inaramid yo apagisalapayak. Maanginan to. Wan angam. Ay na tatang, no sa anak nga aglaba, awanin awanin ti isuot tayo. Sige. Sikaman langan ti makamaw. Ay nalakit din ti kastoy. Madiman ang timud mo bakit? Apay akas taman ang tilangam. Di mo tan maidrawing. Masikuranan ko lakay. Ano ti pakasikura maya? Kasano mo ngamin? Manung aldawon ang nakahanger dagita abado. Hindi matan mamagaan. Gagangay na ata matutudok at nga raw. Anya pa'y ti maisuot ita.
Talo alawasan a diretso ti tudo na. Dayta nga ron. Sapay awan laundry shop dito lugar tayo. Kita man no adda masingir mo. Gumatang ka iti spinner wenno dryer. Tapno saan tayo nga agparikot no kastoy a matutudo. Uwan bakit? Di ka matanagan. Yornungak dayta. Ada na panunot ko, nanang. Anya day taan na panunot mo, noy may anak ka. Ado dagiti kalugaran tayo nga awanan spinner. Anya nga tano pagbalinan tayo a negosyo ti dryer tayo, nanang. Ay, wala anak ka. Mayat day taan na panunot mo. Nang runa ita matutudaw. Ang manungay nga tati singiran ta, nanang. Per kilo lata numano ti rate ti daduma. Di isumot ti singira manakaw. Agsalud-sudak pa nga muna iti kumarik nga adda ti laundry shop na iti sentro, nanang. Diyak ngamin kabisado. Ang mga no basta agpresyo kat ibagada nga overpricing. Mabalin lata mo, tanakaw. Isupay mo't ano adda maurnong mo. Ne, ada kayang dryer yaw marinoy may. Kagat-gatang milaang dayta a dryer, pare. Mayat dayta ang negosyo. Nang runa ita ang matutudo. Wan nga rod, amangan ko no kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer. Mano nga aldawon nga agtudtudo. Sigurado naurnong mo ta natin murang yaw. Uwan isumat ti parikot ti kumarin. Awan mo't ngamin ti dryer may. Kapan ko na ta may na ta i-dryer tayo. Nalakalaang mo ti singer ko. Ay, sige. Ibagak to kon bagat ko. Ado nga min na dyan. Dita duma. Labana pala di na panabas sa lawas. Ngaging gay takot saan pa magaan. Talaga narigat ang mamagaan ti bado ita. Uwan nga ron. Naimbaglangan ata da dryer yo ang mabalin na pakiusaran may. Sana na masapol ang mapan kami pa iji sentro tapno agpalondre. Kung ti solusyon iti parikot mo, Glory bakit? Gimatang ka iti spinner, agaton? Saan pa ay? Saan madgayam? Kat, anya a solusyon nga rod ta ibagbagam. At the dryer da marinoy may. Ipapaabang da? Saan? Per kilo. Itulod mo nagitibado tayo ijay, ta ipa-dryer mo. Nalakalang ti per kilo. Nagado tibado tayo. Kan may sa, nadagsan ang mabagkat. Nang runa ka napasa. O di tulungan ka. Saanon? Kasaritak laangan ni Marinoy me. Tati dryer na laangan ti mapan mo buludan. Iso ti abangan tayo. Hello, Marinoy me. Abay ka di, Mare. Nakaawag ka mat. Nadamag ko nga da dryer yung Mare. Mabalin a buludan. Ha? Yag mo dagiti badoy diti balay, ta siya kung ti mangi dryer, Mare. Saglalakalaang mo ti per kilo. Ikayat ko asawan kat ti dryer yu ti abangan mi, Mare. Mapan ko ipaalakin nila kay ko inton madamdama. Ay, pasensya kan, Mare. Ngam saan mabalin nga ipabulod mi ti dryer mi. Ado nga mintibado mi, Mare. Nadagsan ang mabagkat. Sapay matutudo. Saan ko nga ipapaabang ti dryer mi, Mare? Pasensya ka na, ang mga numadadaal kit di. No kayat yu ti maki-dryer, umay kayo langan di ti balay mi. Anya lakit din. Di ka mo't makaaw-awat, Mare. Makapadismaya ka. Nadagsan nga rod tibado, May. Di ka makaaw-awat, Mag. Anya? Saan ang mabalin nga laan yu ti dryer? Tada ti nakapila nga i-dryer mi, Mare. Hay, saan kami nga agpa-dryer? Kukam lang ta dryer mo. Di ka agkasta-kasta. Taamom nga awan ti permit mo. Ipunong kan tupay kadagiti masagnan. Hey, kung naman no maki-dryer kay ti kumaren, Glory, anak.
Saanan ang natuloy, tatang? Apay ngay. Sapay napigsaman ng titudo na. Asano nga ruda na mamagaan ang itibado tayo no kasta. Makapadismaya mo ang amin, tatang. Ikaw na nila kayo mo kat saan mo't anangin at isingsingiran ti kumarim. Win angam nagado ti bado tayo. Mabanugak lakit di amang bagkat. May mayat no ti dryer da ti mabulod. Ta isulaang ti mabagkat. Nakitak iti post na kat basit mo ti dryer da. Nalaklak ako madayjay ang mabagkat. Ngam di namit kayat nga iso ti maabangan. Anya lakit day na nakaw. No di na kayat, di sikat ti mapanijay. Ay, saan ang tatang? Rupat kwarta mo't dayjay a babae. Dakdakal siguro ti income na no per kilo. Iso adi na kayat nga ipaabang di dryer da. Amaw manakaw. Saan nga umanay day ta apakaupayam. Basta siyak na dismaya akong tatang. Da kayo no kayat ko ti agpa-dryer kadakwada. Di mapan kayo lang. Itulod yung magdagiti bado yo. Anya lakit day. Kapula ang iti dryer, kastamutan ti ibagbagam. Di ko nam kanya kat agpa-dryer dagluray. Apay nga awan pa ilaang ngay. Sana matuloy, nanang. Na, apay ngay. Saanan ata sa bali mo ti kayat na. Kasano asabali ti kayat na. Ti kayat na kat buludon da day ta dryer ngam jak imanugot. Kat day ta tinakadismayaan na. Aywan, nanang. Jak man lakait nga agpasyar-pasyar day ta a dryer. Tanariga ta no madadaal. Ay katwa na anak ko, di mo mat mabantayan. May mayat no isudalat ta ti umay agpa-dryer dito'y balay. Isumot lang ti kunak, nanang. At least sigurado a safety ti dryer tayo. Apayan, Glory. Kunak man yung padrayer mo na kita abadaw. Nabasalat tamad. Sa anak-anapan lakay. Ito niya aga po. Bay amda kita abado dita. Mamagaan dan tulat na. Ay, manong aldawon na ita anay hanger. Umangot ton ara kita. Agin tumot siguro. Alangarin nga rod bakit? Di ka makaawat. Sikat mapan iti ayan danoy mi. Kitaam laang tadi mo iramraman apaki-dryer dagiti badok. Nani, anya man ang tinakaupayam. Saan mat nga rod makaaawat dayja a babae? Tilaang mat pagkwartaan na ti amuna. Nalaklak ako matitrabaho no jay dryer dati buludin tayo. Saan tayo nga agbagkat itinabasa abado? No di da kayat nga ipaabang ti dryer da, si kalatan ati mapanijay. Ay saanin? Makapadismaya launay mat. Kasta ti ugal yan dayja anoy mikot. Awan mat permit ti negosyo da a dryer. Anya laki din. No di mo kayat, siya ko ti mapan. Ipadryer ko ti bado mi kanin tatang. Ay kumapang ka lang, ano mapan ka? Anya kumaita. Mari Noemi, mare, Oh, sigamad gayang pare, apay. ipadryer ko man to ibado mi mare. Kunak man no sana kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer. Nasakit ngamin tinakam na kanyakat. Bado mi lang ka ni tatang ti padryer ko. Ah, kasta? Nakamot ti dadya kumarin. Saan la napagustuhan, malakamot na mapupay. Gapu lang iti dryer, kumpurm iti bagbagana. Day tamot la ti jacket iti kumarik no daduma. May samot adi makawawat. Ang adamot na akan kuha na day ta. Ala, mudo yun day ta ipa-dryer mo. Anya nga oras amalpas nga ta? Dapat tinakapila. Iso nga inton alas 3 siguro. O sige, iranak tumanan ti rumwarin ton malam no sumardang titudo na. Dapat i-dryer yun, nanang.
Badon samot da agaton day ta anak ka. Kunak man no saan akayat ti kumarem ti agpadrayar. Talaga asaan nanang, bado da pari agaton kan tataduming laang daytoy. Ah, Ano sa nyo pa'y laang ananang? Saan pa'y ngamin analpastier aramidak? Tulungan kay tulaangan inton madamdama. okay laeng anak ko. Saan mo't anarigat unay ti trabaho? Naikilom ka din da kita. Nalpasan nanang. Kitaan nyo laang tadiyo paglalaukan. Ang mga no agsisinukat dagiti bado dagiti customer tayo. Wan anak ko, siya akong ti makaam mo. Ay, napiksa man ang titudo na. Ay maglangan at nakadano nak ni Tibalay sakbay ang nagtudaw. Wan nga ron tatang. Day talat ta ti badaw. Agsukat ka man mo't anak kaw. Ni tatang mo, ti kawas ko pa ilaang mo tinadlaw na. Wan ata badong pay lang day tay di napalabas nga aldaw. Awan nga rodan ti maisuot ko, tatang. Apay nga min ayan ipadrayer mo mo't nang itibadom itigayim mau. Ay, saan ang tatang? Ibabam nga min ati pride mau. Gapo lang iti dryer. Anya lakit din ni tatang. Jak nga rod kayat nga ipadrayer dagita abado. Basta nga runan. Ano sam, ti saan nga agsukat iti manong nga aldaw. Nay. Kita ang mga nagreklamo nila kay mau. Si kadumot lang tagparikot no ko Bakit? Agsukat ka man mag... Anya lakit din agaton. Di ka mo't makaawawat. Di mo nakita dagiti badok anak kahangar. Idi pa'y may sangal daw ana magaanti impadrayer mi kanitatang. No impadrayer mo ragita badom, di adda kumamot may suot mo. Ay, awanan. Makabulan na ito atudo na. Ipadrayer kunto ijay sentro no adda pagpasentroa. O na yun, bakit? Bagkatam na gitakit, nabasamot nga raon. Maan-ano nga min ay ti pride mo. Saan nagaputa di ka napagustuhan akat maupay kamutan? Hay, kunamlan asino mga amin day taanoy mi. Awan met nga rod ti permit ti negosyo na. Permit pa lang ti birukam. Di ka kidyagyaman, tanda pa kiusaran tayo. Itapay laang, ibaga kaun bakit? Sabalin ti payud mo. Iso apang asim, agpulas kamutan. Rumwarak bit tatang. Sa di daw ti papanam si kagluray. Mapan ko ipadrayer dagiti badok. Nasayaan magtaan na panunot mo na ita, anak. Agreklamo mo't ngaminan nila kay ko tatang. Sakto pa'y nga amam agap. Nilakay mo kitlain ti saan. Alawanan tatang. Agrubwat akon. Tamangan no anya pa'y ti papanan ti saritaan. Mabagkat mo na kita. Subyak to anti daduma. Hindi kay rumwaran. Tamangan no maarbisan kayo. Narigat no da kayo tang sakit. Sapay may sa kayo mo't asensitibo. Sa dino tinapanan ti asawak tatang. Lapan itayan ti kumarin na anak. Apay ijay tatang. Mapan na ipadrayer dagiti bado na. Nasayat mo't ata na panunot na dayta. Napilitan lang magtaawanan may suot na. Ang mga no bumayag pa iti monsaon. No maminsan mo't ngamin ni Glory. Nalaka ang upay. Nakunampay anak ko. Ang tinapatag, nagpakumbabamot lang.
bagabigat mo, Mari Noemi. Anyat masapul mo, Mare. Kan, anya day ta binagkat mo. Badok, Mare. Ipadryer ko kuma nung okay lang kan ka, ah? Okay lang, Mare. Ala, yag mo ta ikilo tapay. Mare, pasensya kan kadagiti na isawsawang ko iti kalabas. Okay lang, Mare. Anya lakit din aya. Sigurado ka, Mare? Saan nasakit tinakam mo kanya? Okay lang, Mare. Maawatan ka. Saan mo't nga umno arason day ta dryer tapno guraan ka iti kasta unay. Apay nga talang nga nagawid ka, bakit? Ta inuray ko pa'y tibadok nga impadryer ko. Nagpigsama nga min titudo na itay. Iso nga inuray ko asim mardeng. Okay, namagaan mo't lang, nagitiba daw. Alakay. At damot laangan isuot ko. No, di na palabas nga daw kumapay nga yung padrayer mo, di mayat ko ma. Huston lakay. Di mon ipalagip ti bidot ko. Nakaamiris akon. Kan napagsaritaan mi metlaangan kan Mari Noemi ti parikot iti nagbaitan mi. Nasaya at kami manin iti kumarek lakay. Nasayaat mo't nga rod no kasta, bakit? No maminsan ngamin, maawatam ko man ni kumarem. Di mo ipilit ti kayat mo, kan di ka kumamaupupay no di na ka mapagustuhan. Lakay. Saanin ang maulit? Talaga akang malik day dyan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, naimbag pa'y ni Luisa ang katrabahuan mi. Tana i-promote mo tin. Ha? Ay, kastaya ba kay? Lakay. Idi na panlaalawas ti pan naka-i-promote na. Ay, kaanuak nga tamot aya ang ma-i-promote. Ay, katsaya atam mo't ngamin ati trabaho. Tapno mai-promote ka may. Ano mo't tinatawin mo iti kumpanya? Manipod ita. Kanayon ko man nakasarsarita ni Madam Maria. Ha? Sino ang Maria ti bagbagam? Ti manager miya. Nya? Aramidak man mati kasi iti inarami day ja Luisa. Malakas nga minkat kin ni manager. Iso an na-promote. Payman ta iso mati aramida. Saya atam ti trabaho, Junisha. Addan tulad ta. No panawin mo, ay kit panawin mo. No saan pa nga ita, ay kit aguray ka. Lakay. Saya atak at talaga ti trabaho. Sapay la ko matasakbay amalpas da ito atawan. Kat maipromote ak matan. Anya lakit din. Nay, nagsapa ka matan, Junisha. Ha? Ayun, madam. Nasapa ak at talaga taagdalusak man. Ken nasaysaya at matlaang ti masapa amang lukat dito shop. Nasapsapa, mas ado ti malakwan. Ayun na, husto ka iti day tagay bagam. Saan akas kadagiti kakadwa? Naglala daw da asumrak. Ken pulos pa'y asaan mo ida makita nga agdalos dito shop. Ha? Pudno ti bagbagak, madam. Nagsasadot da. Nang runa day jay nagalas abakla. Sadot na amin asadot. Anya? Agraman day di agurya. Nagsadot. Di ka pa'y makita nga agwalis man la dito aglawlaw ti shop. Kanayon latan nga aday di unag. Nakabantay iti kaha nga uray awan pa'y mati gumatang. Ala, lepasam nga rodan day tar aramidam, Junisha. Aywan, madam. Kalpasan ti panagdalos ko dito agdalusak pa'y ijay CR. Tapno nadalos man amin nga glawlaw. Anya lakit din. Mga
pala, kabigbigat. Oh, kasla ka mo tin nakatukno iti atang kumare. Bigbigat nga agkat katawa ka nga agmay-maysa. Ay, una yan. Awan makalapad, kumare. No kahit ko tiyang katawa, ikatawa ka na takas toy. Ay. Anya, tadi ka pa ibaga no anyat kat katawaam. Ay, ibagag to akin kenton malam. Ha? Lari ka mga numangag ni kumare magkunli deket ka ni manager. Ah, kasla ang angot ko no anyat kayat mo asawan. Amo maten, na-promote ni Luisa. Saan ngaglako dito shop, no di kat ijayan opisina ngagtrabaho. Kaya't naman siguro ti may promote Isa kasalamat ten alinta adeket ka ni Madam Maria. Oh, nayan ta kasla alinta mare. Kituan mat, kasla alinta kayarigan na. Tidakas na pa'y, deket adeket. Agdadala pa iti katrabahuan na, tapno lang may promote. Tiyawanan ba'y na babae? Anya? Ayat na lang may promote. Isong agdadali ti pada na, anya lakit din. Kasla nakaskas na ti kinagaasi ka, Dionisia. Ni Sir Mat, agang-angaw. Sa anak nga agang-angaw, si kakit di mat. By the way, apresyarag ti kinagagat mo ita. Thank you, sir. Awan mo ti sabali anam namain nyo ang mga ramid kadagito, no saan asyak laang. Anya lakit din. Ha? Nakunak da ito, igapot na amin mat dagiti kakadwak nga aglaklako ijay shop, kat nagsasadot da. Uray maira na nga awan gumatang kat di da pa'y makadalos iti aglawlaw. Anya? Ibagpagak lang tipod no, sir. Uray buyain nyo iti CCTV. Nagsasadot da ko naktumot. Ay, Isa apang naasiyo, sir. No adaman ti panggap ang mangi promote iti trabahador yo. Pilyen nyo kumaan na imbag ti iprom-promote nyo. Kas kumakanya. anya? Kas iti nakunak itay, sir. Pudno ti ibagbaga. Saan kay nga agbabawi no siyak ti ipromote nyo? Matanda dya Dionisia akas tatimbaga na kada kayo, sir. Wan nga ron. Mas daawak man iti da dya babae. Kaya't naman siguro ti may promote. Ngam saan mo't anasaya at tiwagas na. Ay, husto kayo iti dayta, sir. Sabali at talaga tiwagas na. Agasem man. Kaya't na ti may promote. Ngam mangdadaal mo't iti katrabahuan na. Una yan. No siyak lamay sa. Nasaysaya at pa'y ti ugali da bakla ken Korea. Ngam iti dayjay a Dionisia. Ugali na launa iti mangdadaal iti pada na at tao. Naitikas ta nga ugali ti tao ti jakayat. Ken kagurgurak. Amom na ita, Maria. Sir, Isa bagam to man na dya Dionisia. Aramidan na lata ti trabaho na. No panawin na may promote lata. Saan anas ka namang dadaal iti pada na tao. Tapno lang magunod na ti posisyon na kayat na. wan, sir. Amom si ka Dionisia. Makapakatawa ka. Tapno mo. Ha? Ipalagip ko lang ken ka, ha? No kayat mo ti may promote, aramidem laeng anasaya ti trabaho. Awatam. Anya? Sapol pa yamang dadal kay ti para matao. Wano ka trabahwam. Tapno lang magunod mo ti posisyon agam-gam-gamam. Ni, anya ka din day tanga ibagbagam si kaabakla. Oho, di ka man ang pamarang awan amom. Agas man, tamaaramin mo pa'y adadaelin da kami, tapno lang agro pa si ka tinagagat, si ka lang ti husto, tiraramidin na dito siya. Kat, pudno mat, sana yan. Anya,
No adaman bilang ti may promote. Siya, saan anigurya? Kenang nang runa, asaan asika? Anya? Ang mga nalipatam, nga gingayta, kat adda pala kanyak ti kopya ti CCTV. Gapo iti isyo ang mapukpukaw a koleksyon months ago. Ha? Onya, mas daw ka? Gapo ta amom iti bagim, asika ti nagtakaw iti mapukpukaw a short iti koleksyon. Di nagpagpungtutan si Kadyonesia, no di mo kaya ta makadanon iti opisina ti aramid mo, salbag ka. Hala, apay ana ibagam day taken kwa na, Mare. Marurud ako na ikan kwa na mari. Iso anay bagakon Anya? No ti parang kunanan kat nalipata kon ti issue na may papaniti koleksyon ang mapukpukaw. Ay, nagbidot. Ay, unay kat nga minin ay aday a babae. Kasi tinakunakit din na minsan nga daw. Mabalin mo't kami nga aramid na lang ti trabaho na itinasayaan. Ta makaamumot ni manager. Wano takin ko kay ti kumpanya amang i-promote kan kwa na. Day tangarod kat. Asaan ko man na masapol nga agdadali ti pada na tao. Kan katrabahuan na. Kasaritam tuman, Mare. Kasaritam itinasayaan. Awan mare, sana makasarita iti nasaya ti kasya tao. Kapag ti adalang iti panunot na, et no kasano amay promote, ti awanan ba Anyalakit din. Okay, kumusta ngayon, Dionisia? Nagbaligi ka din, iti parang dadadaal mo kada kami kanig Korea, tapno lang may promote ka, ha? Anya? Ibagam laeng, no saan pa'y, taun-unaan kan, salwag ka. Anya ka din day tangay bagbagam si kabakla? Bigbigat asumanao ka? Ne, ang mga nalipata masikat yun ang irugi ti amin. Gapulang iti ayat mo ang may promote. Saan nakasumbasumbata na kasta, tama nga no adda marurudakin ka. Irwar ko, ti kopya kiti CCTV, ha? Undi sinay ka, gaputa iti ununag mo, kat madandanagan ka mo dyan. Ha? Dahi tati baganab mo, iti kinalang mong agdadaal. Anya? No kunam agbaligi ka, iti panang dadaal mo kada kami, kat sikati may promote iti trabaho, salbag, nagbindot ka, kunak manen. Ang mga no sikapay, kat diti umuna amay kat iti trabaho. Apay ngagsakit tinakam mo iti katrabaho. Noon mo't kinapudno na ti bagbaga na kontraking ka. Unayin ayat ti kastoy. Ar-ara paapag ti may promote. Ngaman niya, Awan lakay. Panagkunak siyak samot ti maikat. anya, kasano kumamaikat ka? Noon mo't basol mo. Kwa. Adda king kadayta Dionisia. No amom iti bagim nga adda biddot ngay naramid mo. Ay kat anya ngay nga ron. Mala. Makaamuditan, berting. Pinayaban ka, takayat ka makasarita. Ha? May papanikan niya, madam. Mas naikatundak mo iti trabaho. Si kakit dimot. Saan mo't akas karina ti mangikat iti trabahador? Malaksid lang, no addasan na nasaya at ngay naramid mo. Hay, kung nakalakit din. Anyways, idi kalman ngagsarsarita kayo ken ni Dionisia ijay ayan tibot. Nagag ko dagiti nagsaritaan nyo. Anya? Kaya't ko lang ang maamuan ti may papan iti kopya ti CCTV anadakamat mo. Ha? Adak lang ijay likod tibot idi nagsarita kayo. Isuasan ka makapaglibakan niya. Ay, kwa, madam. Indonesia ngamin. Iso ti kimbaso iti mapukpukaw idi a koleksyon mi. Anya?
Pudno ti bagbagak madam. Awan panggip ko ang mangirwar ka na kita napalpalabas. Ngam gapulang iti rurod ko kenkwana. Iti panang dadadaan na kana kami kanigori nga. Ayan na, kita akman ti video nga ibagbagam. Kasi tinakunakinikan ka. Nagiti kakasta nga ugali ti tattao ti kayat nga agtrabaho kanyak, Maria. Sir, Pasensya. Nga may bagam ka ni Dionisia. Malpas lang tinauni a kontrata kat mangsapon langan iti sabali apang ganan na. Kastamat gayam ti ugali na. uwan, sir. Adda ti CCTV iti shop. Ngem addamot latta iti suli as saan na maala. Anya ti amor tayo. Nasaysayat latta ti aganan. Uwan nga rod, sir. Kunakla saya at ipanagpuspuso day ti at Tunisia. Agamsan mo't gayam. Nabayagan na nadlaw ko na ita. Nga adda sabali nga ugali na. Ngem binaybayak lang. Ngem ita nga addamot ten ebidensya. Ikatak langan. Sige, sir. Kasaritak to ni Tunisia. Kalpasan ti amin a kinagagat ko dito'y trabaho. Kat ikatanak, madam. Awan maramidan ta, Tunisia. Gaputan ni Sir Antonio mat ang tinagkunay ti dayta. Anya? Anya ngay nga rod kat addamat basol mo. Madam, talaga lang amin nga awananak iti dahi apanawan. Iso na aramid ko dahi jay. Si kakit dimat. Saan a valid day ta rason. Oray sa dino akumpanya ti pagtrabahwam. No kasta ti panagrasrason mo. Awan na. Madam, Iso pasensya ka kunakmanan. Kalpasan ti kontratam, mangsapul kalaangan iti sabali apanggadam. kaya't yung asawan, sa anak a makaabot iti Christmas dito'y shop. Saanan, anya ngay nga rod. Una yun, madam. Nagkasang matanday ito yung apasamak. Umun-una akpay ang maikat, ngam titawan amalpas. Anya lakit din. Hey, apay analpay ti abagam anagaway, Dionisia. Awanan lakay. Ha? Anyat ka't mo asawin nga awanay? Sana kun nga agbayag iti trabaho. Anya? Kunaklak promotak. Ngam saan mat, tagayam may katak. Anya? Agang angaw ka kaday? Sa anak nga agang alaw! Ah. Anya lakit din! Ibagbagak lang arudan tipod na! Salbag ka! Ni, makaungit ka. Unay kan! Ibagbagak lang arudan! Agang agaw ko lang pailangan! Kahit anya nga rod no maikat ka. Anusan ta? Tamadi mo nga mintiwagas mo. Tapno maipromote ka. Imbis sa simpaam lang di trabaho. Ngamsan mo. Tadanayon na pa nag... Ngamsan mo. Tadanayon na pa nang daday. Pagpakalaing tumat. Anya nga ita? Isulakit nga rin ti may iti trabaho. Anya nga rod kumare. Basol namot lang, ano apay akas ta tinapasamak kan ko na. Ay, wala. Asino ti pagsarsaritaan niyo? Me, anda kamat kaya mi si dagme. Ay, katasan min nga libag. Dionisia apala desisyon nga awanan bain. Sika ti pagsarsaritaan me. Understood? Anya? Sika lang mati may kat iti trabaho, itaataw. Iso nga mom, asika ti pagsarsaritaan me. Pinanggap mo ti mang dadal ka na kami, tapno lang may promote ka. Ang sika mati may kat. Sa pala kumaan, tano iti sumaro na pagtrabahuam, ket saan mo nga aramiden, tikas iti naramid mo ditoy, iti kasta, agbayag ka.
Anya lakit din. Agnakam kamit siguro, niti daytaan na pasamak. Sika, Junisha. Lakay. Jak amo, nanyat sawag itaking ka. No apay ngamin aya, naskin pa amang dadahil kay tipadam nga agtrab-trabaho. Tapno lang may promote ka. Kuha, lakay. Wala, makaamukan iti biyag mo. Kung saan kumamatakas na, lakay. Anya saan? Nagalas ngamin ti ugalim. Uri asawa ka, sa anak apabor iti nararamid mo. Dagiti dinadadaal mo akatrabahoam. At damot pamilyada, pakpakananda. Iso asaan ka kung mga agbalin na managing bubukod. Anya laki din. Ha? Agnakam ka kumamit tayo. Salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Asinaw ti aking kukwa iti igadan ngaglatlati jerwar, sinsya nakaw. Anya nga igadan, tatang? Tayad na ti kayo na ah. Ay, igadan day ta tigayam ko, tatang. Nabayag nga minun day ta dito'y balay. Saan met lang ang maus-usar, iso akasta, naglati met dun. Lukas na, binulod mo lang na ita. Apay ngay, at di mo isublay. Ay, nabayag day jayan, tatang. Amang ano nalipatan ng ti akin kukwa. Ay, uray ah. Isublim lata ah. Sana kasta nga, inuray mo pa yan, naglatay. Ay, bayan nyo day ta nga igadan, tatang. Di man pakibibiyangan. Remedyoak ko maitay, nga mawan may. Sana na may remedyoan na dyan. Iso nga rod nga inruar kon, tatang. Anya kay lakit din aya. Dagulit kayo mat. No imbaga ka diyo pakibiyangan, diyo pakibibiyangan. Mano na isublimon ti igada na binulod mo iti gayim mo bakit? Day ta igadan mat aday ta ti sangkay bagayo kani tatang. Anya lakit din. Una, ta nakitak ti igadan ang nadadail. Saanen amay remedyon day jay lakay. Nadadaal matlaangan ti kayo na. No isublik, di matlaangan mausar. No apay ngamin at di mo mut insubli adagos. Bayam ka didita. Nalipatan danday ta. Santo pa yan nasalsaludsudan ti kumarik. Na, Nabayag nga minan day ta. Idi pa'y napalabas atawan. unay kan bakit? Di mo mat ammo ang mga iwan kan mangisubli ti bulbuludem. Urayam pay lang ay nga isuda ti umay mangala dito'y balay. Agtugaw ka kinden tagkapitan. Saan aday ta igadan aday ta ti pagparikutan diyo kani tatang. Nangiduli nam iti igadan, Helen, anak ko. Anya nga igadan, nanang. Anya kalaki din, anak ko. Ti igadan tayo nabayag mutin, adya nakit-kita. Aywan, nalipatak matan. Di mo ibaga nga igadan tayo jay nakitak, naiwara iti arubayan ti kumaraym. Nabayagan day dya binulod ti kumarek, ngam di namot insubsuble. Iti kinabayag na, nalipatak matan, nanang. Ay, awan nga ruden, aday ta nga igadan. Inalayo kumaa, idi nakita iti arubayan da, nanang. Kasano ko mga alaag kat nadadaal mutin ti kayo na, naglati pa yun. Anya? Madlaw natudtuduan, iso akas jay. Anya lakit di matan ni kumare. Gaputan nalipatak, di na matan mapanunot tinang isubli. Mare Cynthia! Mare! Oh, si kamat gayam day ta, Mari Elena. Anya ti masapul mo? Alaak ti igadan binulod mo, Mare. Anya nga igadan, Mari? Tay binulod mo nga, idi na palabas atawan, Mare. Nay, awanan, Mari. Naperdi day jayan.
Apay ngay mat akasta, Mare. Kasanumot ngamin, Mare. Di mo matimay inalala. Sika ti bimulod, Mare. Kat sika kumamatin atin ang isubli jay balay. Ay, pasensya kan, Amare. Kung naglaki din, no nalipata mo. Di mo makitkita, ti igadan iti asidag ti poste, Maray. Agoray ka. Isuday ta ti igadan mi, Mare. Pudno gayam timbagan ni Nanang. Iwara ang day ta nga igadan iti arubayan nyo. Inruar ko, tanapirdi nga rudan. Ay, saan ang mabalinti kasta, Mare? Sukatan ti igadan mi, adinadaal mo. Anya? Anya nga itimbaga ti kumare manakaw. Nawanan, Nanang. Nakitak ti igadan tayo, iwara iti arubayan da. Saan matin nga grupo pa nga igadan day dyan, Nanang? Basura matin. Kunak tumawit. Impasukat mo kuma iti kumarem Wan, Nanang, imbagak matin asukatan na. Nasaya at matnukas ta. Tapno at damat pagnakman na Saan ko kumamot nga ipasukat? Ngam naasarak iti panagsungsungbat na. Anya ay atimbaga na ka. Sakit din ti pabasulan na, no apay nadadaal ti igadan, Nanang. Saan ko kanungamin arapan innala? Na, talaga mo't dayjay ababae Iso lang arudan tinakabasaw, iso pa'y tinaturad ita. Madinsam, timod mo bakit? Apayan. Baka paasar tumot dayjay nga Helena. Dadaulan na pailaang mo ti aldaw ko. Apay nga, Rod. Ti igadan da, anabayag adi na imay inalala. No kaano anaperde, sana malagep ti umay. Ita, ipasukat na kit din kanya. Anya lakit, dinaya bakit? Nalawag nga dati basol mo. Sikat ti bimulog. Sikat ti napandangalay di balay da. Rumbang na laeng, asikat ti mapan mangisublay. Nalipatak nga rod. Amok apagayatan metlaeng ni Helena tinapasamak. Kayat na amasukatan iti baro ti daan nga igadan da so akasta. Agin pailaeng met. Na, sa bali at talaga ti panawon ita. Nanyat nakabaso, isupay lang ti agin tuturod nga agungot-ungot. Unay na ya. Sukatang kiti ti igadan, tapno malpasan ti saritaan, bakit? Makabola ng tinapalabas, Helena, anak ko. Ayan nga, iti kasukat ti igadan tayo. Tsaka mo man iti dayjay amari sinsya, Nanang. Ay, kat i-update mo November tumanaon. Kasapulan tayo ti igadan. Sapay ada ti trabaho kita, Nanang. Nubisi ka, siyak nga rodan ti mapan. Wan man laangan, Nanang, tapno di na isi-isian da tao. Agiddan ta nga rodan amangan, tamapanak iti ayanda inton madamdama. Di yun na stress ang ti bagyo ijay, Nanang. Nanak ko, amok day ta. Kumusta kan, Cynthia? Kanya ti masapol yun, Nana. Kumusta ti igadan may? Makabulan ng tinapalabas, sipod nagsaritaan nyo kin ni Helena sukatam. Ngam aging gaita kat awan matlatta. Dinamagyo ka di iti anak yun, no imanugotak, Nana. Ay rumbang lang asukatam dayjay, tasikatilas tats. Di mo inaiwanan, iso ana purda. Adamot lang basol yung. Di yu imay innala dito'y balay. Amok Inggagara yu day tatap no masukatan iti baraw ti daan nga igadan yaw. Si kapay lang ti kasta ti panagsasaw na kanya kita. Da kami tinagpabulaw, da kami pa itadabasol na. Kasla di kay makimismisamot, Nana. Maday ti tabas ti dilayo. Lucas chapter 14 verse 11.
Kunana ijay. Tama ipababanto ti amin amang itanok iti bagina. Ket may tanok to ti amin nga agpakumbaba. Kunana. Anya? Isuada kayo, tanangan niyo ti panagsasauyo. Nga tulaunay mo ti panagkita yo iti bagbagiyo. Ay, mabusurak man iti dayjay Asintya. Apay nanang, anya ti imbaga na kada kayo aya. Sinaludsod ko lang no adda isukat na iti igadan tayo. Ngam Lucas chapter 14 verse 11. Kung kuna nakiday, Makapakatawa kayo umot nanang. kati sumag. Iti anya kano ang makagapo nga ibaga na ti kasta kada kayo nanang. Apay, badbad kanyo aya ti kinatao na? Awan met ti below the belt nga insawang kaw. Nasdaawak laeng, ta Bible verse metten ti rumrumwar iti ngiwat na. Oo, nayan aya nanang. Anya lakit di. Makapakatawa mo tayo di amari sincha nanang. Nay, apay ti kumare manak ka. Nag-post iti Bible verse iti Facebook nanang. In-post naman ang timbaga na kada kayo. Ah, ay sigurado ada tao ti paspasagidan na. Feeling victim man na ti kumarik ita. Ay, nagadunga ammo day di atao. Iraman na pa yun ti Diyos iti kalukwan na. Day tangarod nanang, imbes nga agpakumbaba, isupay lang ti post a post iti kasta. Inton sumarunaw, di mon ipagpabulod dagiti gamit dito'y balay. Datayo ti awan usarin na, no di da isublay ti bulbuludon da. Apayan niya di bagbagan ni Nanam Irene, imbasaam kanumag iti Bible verse. Nagistorya dayjay abakit kada kayo, tatang. Ay saan, nadamag ko lang kadag iti kaarupa tayo. Ada kadidakas iti imbagak, tatang. Na, hapay mo takas na ti bagbagamon kanakwada, kitsika ti adatraso na. Wala, tadi damat tanangan ti panagsasauda, tatang. Ammo manakaw, basol mo na jay, agpakumbaba ka kami na. Sana kasta nga iraman mo pa ilang ti Bible verse. May parbeng nga raw, tikas di panagsasauda kanyak, tatang. Ammo, tugalay manakaw. Sigurado nga dahin sawang mo adakais. Isu ako na mamaday ti panagsasaudak ka. Talaga mat ngamin anang nga to ti panagkita da iti bagbagida, tatang. Para igadan laong? Ay talaga amasardaking ka, no kasta ti panagsasaom anakaw. Muray asino mo ta, anya laki iday. Bakit? Pangaasim man. Apay manan? Ibaba man ti pride mo. Agpakumbaba ka mat ah. Anya manan tinangag mo di tadalan? Ada manan nagipulong kan ka, iso akasta ka. Anya di ibagbagam kan ipupos mo kano iti Facebook a Bible verse. Ang mapagmataas kun kunam kanumay. Anya kumaita no nagiposak iti kasta. Oray di mo ibaga. Amok ada Helena ti patpatamaan bakit. Imbis sa sulbaran ti parikot, iti nagbaitan nyo, iti kumarem. Saan? Taday ta agpus mo iti Bible verses ti pangpangrunam. Nagrigat nga ron akasarsarita dagi jay lakay. Hindi ka man naging dadalo si Kasintya. Anya lakit din na ya. Isuda tinarigat akasarsarita, wano si ka, tinapray. Dituyak pa'y man amaki kape, tatang. Nay, apay ka day anakaw. Masara ko iti anak yung tatang. Anya manan tinarami diti day taasin tiyaya. Nagsinungbat kami manin ni tayo, tatang. Kasanumot ngamin, natangkan ti ulo na, narigat ang mabagbagaan. Ay, oras siya.
Kinasaritak mo lagi tay, kit madlaw ko, ngaging gaita kit nangatog ti Prida. Simple lang mo ti parikot na tatang. Sukatan na lang ti igatan tapno malpasan ti saritaan. Yaka mo na niya't aramida kita sa awak tatang. Makaumamuteng ni kasi yung ugali na. Na pride law na Di na among akseptaran ti bidot na. Numabagbagaan, ti adday ti panunot na. Kat maagrabyado, oray saan mo. Ay, pasensya kayaw, ni tinaramid ti anak ka, Helena. Awan basulyo tata. No addaman ti rumbang amakisarita kanta kami ni Mari Cynthia dayta. Kanayon may mo't apagbagaan, ngam no daduma, agpatanggan mo't. Maawatan kayo tata. Amok ti ugali ti kumari. Di kay badanagan balasang kaw, kasaritak man ang ti anak kaw. Sukatan na, niya man ti rumbang, sukatan na kada kayaw. Agyaman ak unay tata. Agyaman ak tadiyo konsensyan ti dakas nga aramid ti anak yo. Kinapudno na. Saan mi kuman nga ipasukat nga maasar kami takas di mo ti panagsasauna. Mapankan samot ijay sindraw, Cynthia anak kaw. Un tatang, apay ka din. Kita tuman no dala ko na nga igada ni jay, tagumatang ka. Isagana ka ti kayaw. Apay paylaang tatang. Anya paylaang ti pagbanugan niyo. Nabayag pima na nga gururay da Helena. Agbain ka mo't anak kaw. Sukatam ti igada na pinirdaim. Nukas jay laang ti panagsasauda ay uray saanan tatang. Anya laki din na anak kaw. Siyempre, naasar na mo't tinaking ka. Tay kanayon ko ngay bagbaga. No sikat at datraso na, agpakumbaba ka. Di ka ag-feeling victim dita. Sukat akong tigadan niyo na rin. Ay na, agyaman naklaunay nakaw. Addamanen mausar inton November. Ay, pasensya kayon nabayagan nana. Okay laeng. Tinapatagkat na sukatan mo laeng. Sapay la kumaat, napakawanak nana. Dakas dagitin sa usawang ko, di kalabas. Pakawanan ka. Ngam di mo kuman ulitan ti kasyeng inaramid mo. No si ka tinakabasaw, agpakumbaba ka. Saan aday tagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo? Saan na maulit nana? Amok abidot ko dayjay. Kasta agpakumbaba ka nakaw. Saan aday tagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo? Ay, saan na maulit nana? Amok abidot ko dayjay. Neng, ada ka maggaya Mari Cynthia. Ay, uwan mare. Iyag ko ti kasukat ti igadan niyo, adi na dahil ko. Indilit mo matlangan, ti post mo, maipapaniti dayta nga igadan, Mare. Dapat ti inayon-nayon mo, Bible verses. Ay, uwan mare. Iindilit kong dayjay. Ay, pasensya kayo manan Inton sumaruno, no addan man basol mon, makisarita kay tinasaya at Mare. Saan akastang agbiro kay ti Bible verse amang suporta iti kalukwam. Iraman mo pa yan ti Diyos, Mare. Wan nakong, no si ka tinakabasol, di ka agbalin a feeling victim. Nasaysaya at no agpakumbaba ka. Iti kasta, saan a madadaal tinasaya at alinnangan. Uwan nana. Bidot ko dayjay nga inaramid ko. Sorry manan. Saanan maulit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay
panang tarabay.